Karbiang long orlo kyong dung loke charli ke thai gari soi jang tum thangnat ka chokle mathai ka be pena jok sarkar long boreng war sai long ji minei pura Karbiang Autonomous Council of Hanchotsi chulang ding asonsi dolo halapu doctor engineer ki untang atuma bangke boreng war sai stame longpon bomlo bonda ke ong dung atum BAMA ka charli atuma bangke boreng war sai ka be jok hamphanga songmate organization nang sengsi thangnat ka chokle ma war sai chethek long le datlo Bangso puja Karbiang Autonomous Council retation hi pen matha ponsi ki thurmi owe kimiatum amethanga keng tongpen ke charjap thekji aphan pura Karbiang Autonomous Council CEM Dr Tuliram Ronghang pen chingki chithan pado ponsi sideng ponlo lasosi Karbiang Long tourism asai kama hin pen chepatir piponsi pinilet hota bang klikep owe kimi ari soi janga tumaphan hotel management kapacharli ji aphan difu pen Dimapur an thondun tanglo Bang klike bari soi jang tumke charli ji laki Indian Institute of Hotel Management mate thi hek pen IIHM ahin pen kedeng pon hunar se rozgar tak pu aseke ki pya dim Dimapur along kido Hotel Management Institute along si charli dun long po Bang so sai kedeng pon lake Jessimet Pet Development of Northeastern Region mate thi hek pen Tourism Ministry ahin pen si patir bi pon lo Bangso kethon dunahut Karbiang Autonomous Council retation hi pen ki Japon along Deputy Director Mirjeng Ronghang Pendanglok Tourism asai kamalong klembang phiatum chetong dun rinti Lapusona war sai kimi nang ki pipon thega puthak India Sarkar aphan Jessimet Tourism Minister G Kishan Reddy aphan Karbiang Autonomous Council retation hi pen kachuro pajirpo News report Karbiang Long Live